Mwiroreri ni rushine rwega rwa tariki 11 mweri wa gatano mwaka wa 2026 ithathatu o hare hothe ungikorwo gitwamukira tugakunyita ugeni mitambo-ini ya Inooro TV rushine rwa umuthi. Ino ni tafarira ya uge waku, tafarira iria tukaga hamwe nigetha tukorwo tukimurika maundu matiganite maria marathie na mbere na kuhanika miena itiganite ya bururi, nigetha tugagikorwo tugitwarana thabari imwe tukanorana na tugakorwo tukimenya mwerekera uria twagirirwo gukorwo tukigera na matua maria twagirirwo gukorwo tugitua. Ni njitagwo Gathoni wa Njihia na muthenya wa umuthi mwiroreri tugukorwo tukiaririria ciigie uteti na ni uteti makiria uria urathie na mbere na gwakiriria mwena wa Ol Kalou kuria kwirigirirwo gugakorwo na ithurano nini mweri-ini wa mugwanja, no kiumia kiu twatiriha ciama cia DCP na UDA ni cirakorirwo cigitabania ithurano cia wamurani, ithurano cirakorirwo cikimurikwo na ritho irikarikiru makiria guoka ni uhoro wigie guthimana icoka. Na muthenya wa umuthi guku thiini wa studio tugukorwo na ageni na ataramu aria marari kuu matura-ini marathiururukaga matura-ini matiganite magithurimaga uria mihango ino irakinyanagirio mwerekera-ini wa githurano kiu gigagikorwo gigitabanio mweri-ini wa mugwanja. Ni tugukorwo na Dr. Lucas Gacharu na uyu ni muthurimi wa ithurano ni arari ku mwena wa Ol Kalou, na ningi ni tugukorwo na Kathi Irungu uyu onake arario ku ni muthathauri wa maundu megie uteti, na aya nio tugukorwo tugiteithirania na kuona ni maundu mariku tungithoma kumana na ithurano icio ni kwagirirwo gukorwo gukirungwo na ni hihi kungikorwo na githomo kingikorwo gikihuthika miena itiganite iria ikirigiriirwo gukorwo na ithurano nini. No berenda ya mwiroreri wa kamwira tukoretwo tukiingira thiini wa ndereti itu muthenya wa umuthi tukwamba tukumenyithie mohoro maria tukuhaririirie gukinyagia ithaa riri. Na tukiambiriria ni ati munini wa mutongoria wa kiama kia ODM uria nowe governor wa kaunti ya Mombasa Abdul Somad Nasir ni ahinyiriirie atongoria kiama-ini kia ODM mathingatithie urumwe, akiuga marabatara urumwe riri makirie kwambiriria miario ya githurano giukite na kiama kia UDA. Akiaria ari mwena wa Mombasa hindi ya mihango ya kugayana basari ya kaunti, Abdul Somad arauga kiama kiu no nginyagia kibange wega niguo kihote kugayana iturwa na kiama kia UDA na njira iganaine. Arauga urumwe wao niguo uguteithia kiama kiu kurutithania wira na kiama kia UDA nginya thutha wa githurano kinene, kuria atongoria angi a ODM morotete mutongoria wa DCP Rigathi Gachagua makiuria atige kugayukania aikari a gicua-ini. We are not talking about shares, we are talking about our strength, about our numbers, about our votes, about our loyalty. Hiyo ndio tutazungumzia sisi. We will negotiate at par na tuwe sambamba katika negotiation, kwa sababu pwani ya sasa sio pwani ya zamani. Viongozi wa pwani wa sasa sio viongozi wa zamani. Sisi tumeshikana makabila yote. Mimi nitaanza kusikiza wewe ama nitamsikiza yule wa zamani ambaye sasa hivi ana watu. Stop telling us you're defenders of democracy and the constitution when it only suits you, and when it suits others we are now being called that we are betrayers. At a time when it suited you we were called patriots, and now you're telling us we are the betrayers of democracy. ODM will never go back again to the streets. Tutaingia katika serikali, mambo ni mawili, we form government or be part of government. Nayo kaunti ya Machakos irakunguire muthenya wa kimabũrũri wa manyina na njira ya gutuga atumia aria mari na mawathe na aria maikaraga na ciana ciri na mawathe kuria kurari na monanio ma uthaka, guthurimwo mirimo na kuheo kandi cia aria mari na mawathe. Atumia aya matariirie wirutaniria wao kwihanda na kuhanda ciana ciao thengia ya moritu maria maumanaga na mawathe, makiuga ihinda ona muingi umenye bata wa andu aria mari na mawathe niguo magatiga kumathutukania na ona makahota kumateithia.
aciari aria marĩ na ciana cirĩ na mawathe nĩ mataririe mĩhĩnga ya kĩmbeca ĩrĩa maratũngana nayo wa gũcirũgamĩrĩra kuma thogora wa gĩthomo na fees cia ciana, ndawa na mangĩ, ũndũ ũrĩa marenda thirikari ĩteithie kũmahũthĩria. Sometimes kuna challenges zenye huwa tunapitia kama sisi walemavu wenye tumekalia wheelchair. Unapata saa zingine unaamka asubuhi unataka kwenda kuhustle na maybe una mtu wa kukupeleka hapo, so unapata tu kiakili unaumia, kimawazo unaumia, lakini at the end of the day unakuja kukua na ile hope maisha tu bado kesho kuna siku. So kama mama mwingine mwenye ako na ulemavu, msi give up, endeleni tu na kujikaza kimaisha na muendelee kujituma ndio watoto wetu pia wapate elimu, wasaidike, na bado msione kama ati maisha ni ngumu. Watu wajikaze juu usipojituma hakuna mtu mwenye atakuja kukuambia ati amka fanya nini. Some of them will really need to get some maybe technical courses. Some of them want education. Some of them need help like maybe food because they can't have it. And some parents are really suffering. I came across one parent who has 3 kids and they are all dumb. It is really emotional. This mother told me that she barely goes to work because she can't leave the big one with the small sister. And it is very challenging. If the government can assist, it will be a good thing. Hebu tukumbuke ni wamama wangapi tumewatelekeza nyumbani, tumewaacha, hatuwaangaliagi kwa sababu amezaa mtoto mlemavu. Wengine wanapitia matusi, wanatukanwa, hata kudharauliwa, hatambuliwi na watu. Kwa hivyo tunaomba wazee tuweze kujitokeza tusaidie hawa mama. We saw it was these mothers are so concentrating with their children. They are not seen, they are not heard, and most of the time they are not felt. So we wanted to give them a gift of celebrating the Mother's Day and to tell them we remember them and we are seeing them and we are with them in all what they go through. Kũngina kwa atungati a arwaru kaunti-inĩ ya Embu nĩ maheanĩte mũkana wa kũgoma thĩinĩ wa thikũ 7 ciũkĩte maga kũhingĩrio ciĩranĩro iria merĩirwo kũhĩtũkĩra ngirimiti ya mwaka wa 2024. Wamefikisha miaka 57 kwenda juu kabla waende retire waweze kuwa promoted. Ya pili ilikuwa wale ambao wamekaa miaka 7 kwenda juu lakini hawana miaka 57 pia wakuwe promoted. Ya tatu ilikuwa wale specialists pia wakuwe promoted. Ya 4 ilikuwa wote ambao wamefikisha mwaka wa kupromotiwa waweze kupata. Lakini county government imefanya moja tu, ile stage 1. Hizo zingine 3 haijafanya. Tukigoja tuone advert ya interview hakuna. Sasa kwa wakati huu tumepeana strike notice ambayo inarani siku 7. Kama siku 7 ikiisha, kama hawajatuita ili tuweze kukubaliana tujue ni wapi mambo imekwama, haitakuwa budi sisi kuweka virago chini na tuweze kulazimisha county government kukaa chini na sisi ili tuweze Mwĩrĩ wa mũndũ ũmwe nĩ ũrĩkĩtie kuonekana kuma harĩ icunguruma cia nyũmba ĩrĩa yamomokire mwena wa Ololua kaunti-inĩ ya Kajiado mũthenya wa Jumamothi na gũkunĩkania andũ 4. Maabitha kuma honge ngũrani cia ũhonokania marauga mareka ũrĩa wothe kwahoteka gũteithania kana gwethana na andũ acio angĩ 3, makiuga marekaguo na njĩra ya ũbacĩrĩri nĩguo mamakinyĩre me muoyo kana makuĩte. Mĩhang'o ĩyo ĩkĩingĩra thikũ ya 3 ũmũthĩ. Famĩlĩ cia acio marekwĩrwo kũmomokerwo nĩ nyũmba nĩ cirĩ na kĩeha na maithori cikĩrĩkana mĩario yao ya mũthia na endwa ao kana makiririkana mĩario yao ya mũthia na endwa ao. Pahali ambapo wanatulekeza bado inaonekana iko rubbles mingi. Sasa tumesukuma tena mashini zijaribu kutuondoshea hapo, na iko tamaa kwamba tutapata vijana wakati wote kuanzia sasa. Kwa majina ni Melik Satek, kazi alikuwa anafanya hapa. Sasa wakati tumepata habari, sisi wote tumekuja hapa
tuchamuona, lakini wanaendelea kutoa ndio tuhakikishe yeye ndiye ako hapa. Alipikia kwa wale wenye alikuwa anafanya nao. Tumeangukiwa. Lakini sasa simu